muri Amerika ryari? Twagiye muri 2009. Uko mwuka w'Imana nyereka unyumve neza, aranyereka no kubona, ndavuga igikwasi byo cyoroheje, kubona igikwasi. Ubuzima bwawe amafaranga urayabona, hari ikintu ufite? Ariko uzi babwiza ukuri, wije mwiyereka ukareba uno muntu, ese uriya mwana ufite n'uwawe? Abana nabo ufite babiri nabo bigaragara ko hari imbaraga. Babwira ikintu neretswe, uzi kuzarera abana nyuma akavuga ati mama ntabwo dushaka ko tubana, ubone baragiye. Ibyo wari ubizi? Wari ubizi? Barabikubwiye se? Birababaje uyu muntu ikintu bamushyizeho. Yuryamye ujya ubona inzoka. Inzoka uyibonye imyaka igahema da? Igihe kinini. Warwaye umutwe udakira. Urwaye igihe kigana iki? Imyaka 12 arwaye umutwe. Ariko umurozi wawe arahari kabisa. Ariko nimba ataretse ibyo yakora uyu munsi none birashyana nawe. Leo ararekura ubwoko bw'Imana. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Farawo uyu munsi wa none ndakora ikintu gikomeye, aze kurekura ubwoko bw'Imana. Ndumva Imana imbwiye ngo uyu munsi umurozi wawe arakurekura. Amen. Lopite Josike, wegeze ugira imodoka? Hari imodoka wagize zigapfapfana, umukanishi akaza agashakisha bika zibaye zinga nyinshi. Uzi ko umudayimoni ajya mu modoka icyuma cyari kizima kakigagaza, umuntu akaza akareba bikanga. Fukama, urwaye mu nda yo hasi, warwaye mwiki? Ntago ubizi. Wagiye kwa muganga, bakubwiye iki kwa muganga? Bambwira ibintu bitandukanye, barambwira ngo ni indwara ifatira muri nyababyeyi yitwa endometriosis. Ibyo nibyo bambwira. Ibi kwa muganga bakubwiye ni ibintu bikomeye. Ngewe mu nda yawe nari mbonye iyo ndwara ifatira muri nyababyeyi ihinduka kanseri, ugapfa. Ariko Imana dukorera ntabwo indwara izongera kumvikana mu buzima bwawe. Kandi Imana ishimwe kwa uvuze ngo reka mve muri Amerika njye mu gihugu cyanjye, ahari nabonera y'iki amahoro. Nukuri kose guhera uyu munsi wa none ugiye gutangira kumva Imana iri mu buzima bwawe, utangira kubona ibitangaza mu buzima bwawe, ugiye gutangira repete Josike. Ni ibiki imeze nk'ibyangombwa uri gushakisha? Nimba ari hari ibishaka cyangwa nimba mu Rwanda urambwira. Ibyangombwa ndabifite, bara iminsi ishize ko arimo twiruka mu bintu byo kuvuga ngo banyongerera iminsi ya visa yo kuba ndi ino, byari bigoranyeho ariko byarangiye tubibonye, byari ibintu by'inzingo kuntu. Imana ishimwe cyane. Yashaka ko nkongera ibyangombwa hano mu Rwanda. Mana ndagushimiye kubw'uyu mudamu ukoreye igitangaza kuva hariya muri Amerika. Isi imbaraga zamugenzeho kuva yakavuka, kuva yakagenda,
ubuzima bwaranze, byari byaranze neza neza, ariko Yesu urashoboye, lopite